I dag er dagen, hvor jeg tager Timmy Tunes on the road. Det sker nede på Spænderiehallerne, hvor jeg prøver på at forklare dem mit projekt, som det egentlig for sig hedder, bund og grund handler om, man må være sig selv. Man må være røden, man må ulækker, og så nogle gange kommer man faktisk også på toilet og skider, og det lugter. Sådan er livet nogle gange. Spørgsmål om de fatter det. De er jo alle sammen kunstneriske på en eller anden måde. De handler om at spænde idéer, og se om de kan spænde lidt for mig, eller jeg kan spænde lidt for dem. Lad os se. Det er det projektet handler om. I hvert fald startet med nummer, der lyder sådan her. Won't pay my bills, every single last one. Pay the bills for my woman, pay the bills for my son, pay the bills for my doctor, pay the bills for my folk and then later came by, said my bank had gone bust. All the money I said up had magically gone lost, and then I lost my job. And now I'm fucked. Hell yeah, I'm fucked now. Hell yeah, fucked. You're proper fucked. But watch me turn the shit around. Watch me turn the shit around. Watch me turn the shit around from the ground up and down. Cause when the whole damn world is on fire, might as well burn the whole world is on fire. I kan læse mere om projektet inde på Timmy Tunes WordPress.com. Held og lykke til mig.